Pomoć iz Kine nastavlja da stiže. Iz Šangaja je nešto posle 11 sati doleteo još jedan avion sa maskama, lekovima, respiratorima i ostalom medicinskom pomoći. Nju je i juče i danas dopremio avion Air Srbije, a mi smo razgovarali sa pilotom koji je sinoć dovezao pomoć i kineske stručnjake. 8 pilota, 3 člana kabinske posade, 2 aviomehaničara i 2 loadmastera. To je tim Air Srbije koji je juče avionom Airbus A330 dovezao humanitarnu medicinsku pomoć i medicinske eksperte iz Kine. Na let koji je trajao više od 30 sati ponosni su građani, ali i tim Air Srbije. Bila mi je čast što sam zajedno sa mojim kolegama bio deo tima Air Srbije koji u ovim teškim trenucima pomogao narodu i svima nama da nekako prebrodimo ovu krizu. Zadovoljstvo mi je, kažem, divan je osjećaj kada čovjek u prvim redovima može da doprinese ovoj borbi protiv. Ovo je rat na neki način i mi smo tu da pomognemo. Od 2 zastave koje su se viorile sa našeg najvećeg aviona, jedna je bila baš u Dejanovim rukama. Doživao sam nešto što nikad u životu nisam doživao. Kažem, velika je čast nositi kinesku zastavu na sletanju. I ja bih želeo da se zahvalim Kini na pomoći koju su nam pružili. Lepi osjećaj kada predsjednik jedne države sačeka avion kao i ambasador Republike Kine. Prosto mislim da je ovo odlična prilika da pokažemo koliko je bitna nacionalna kompanija u ovakvim trenucima. Dejan je podelio sa nama i jednu zanimljivost. Od kada letim za Ameriku avion Airbus 330, u početku je jako teško bilo da nas kontroli prepoznaju po našem call signu koji mi kažemo, to je Alfa Sierra Lima. Inače skraćeno se predstavljamo kao Air Srbija na svim letom. Međutim, u početku niko nije znao šta znači Alfa Sierra Lima. I gde god odletimo, jako je teško da ljudi prepoznaju Alfa Sierra Lima u Air Srbiju. U Kini, od kako smo prešli granicu, svi su nas zvali Air Srbija. Nevjerojatno kako su i prosto ljudi su znali da smo to mi. Podsećamo da je još jedan avion Air Srbije u međuvremenu dopremio medicinsku pomoć iz Kine. I članovi te posade su ponosni jer su bili na raspolaganju svom narodu i obećali da će uvek biti u prvim redovima da pomognu. Biljana Aleksić, televizija Pink.